selesai sholat id ya. Masjid Baitur Rahim Aus Gading, hari yang panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Sumatera Barat. Ramai sekali ya. Antriannya panjang sekali. Dulu di kota, Jona le kampung tu, hah? Jona le kampung tu, Jona le kampung tu. Berapa jam? 2 jam. Boleh. Biasa tuh sendal hilang.